Ihwela wendlovu. Ihwela wendlovu. Ihede zwele phezulu. Hawu siyakhuleka lementonga yethu sikaJama yabetha phansi kwavela udaka. Siyakhuleka enhla nasezantsi, siyakhuleka emakhosini akithi, siyakhuleka engonyameni, siyakhuleka nje kuso sonke isizwe esibukela udliwa nombelebele noma ngaba awusena umZulu kodwa ngithi bonke abantu bangamanguni lapha babatonda khuleka esizweni uzazise ukuthi wena ubani kwabani nasizwe sikushebile washabe Suthu. Ngikhuleke esizweni senkosi enkulu yakithi eMashobeni umzukulu wamaqhawe kukhuleka ke owaso gegethekeni emzini weqhawe lakwaXulu ngiqhamuka khona kulowo mzi lowo isilo sakwaNodwengu siyayazi lolo daba lolo ngoyisona esasiseduze kwakhe eseduze kwase akwaXulu ke mina uchakedo shayeze egemsini yathi umgcinwe kanje ngebhece ngiyabingelela isizwe sikaNodumehlezi sengikhona phambi kwaso naso ngiyasimema ngisahlukene ukuthi cha sizolalela nazo zaqheqe namhlanje edoda kubekwe intunda bebhekele lapha sije qa lapha la sabe sithi la kana ihawuni labendlela mina yamakhosi namhlanje na sifuna ukubuka lapha ngoba phela lapha amakhosi njoba ehleli nje ehlalweni zoyisemkhulu zokhulukhulu bazi ukuthi lapha kunomonakalo esiwubukayo phela thina njoba siphansi nje lapha isizulu siye sisho sithi intuthwane isibonile kodwa inqe alikakaboni lapha sibuka umonakalo sudlunga nombelebele ukuthi abantu lapha nje kwaZulu abantu bayadubulana bayadutshulwa beyemakhaba ngane nezimoto ukuthi ke amakhosi besingathokoza uma ngabe ingake isukume eqaphe nje ukuthi ayiphenyele uNqobula ukuthi lapha kufanele engabe asuma ephuce oyisemkhulu izikhali phela njengoba ikakhulukazi lamakhosi lana azalwa amaqhawe abusa izwe ngani ngomkhonto enozwa uNodumehlezi ngenxa yobuqhawe babo. Ngakho ke sithi singabafana bomqudlwa nombelebele siyakhuleka kodaba ezitha emakhosini ukuthi akebheke phela ngoba sizingane zawo ukuthi nasi sizobhuqabhuqeka nje lapha ezizweni zawo phela lapha ngoba ayikho into engekho lapha nesibhamu zimoto abantu bayilengisa konke nje amakhosi isiphepho nje sikhulu kwimpela kulezi insuku ukuthi sona ke sibangelwa yini ukuthi sihambele phansi kangaka inkanyamba na babatonda lapha akutsha kudelela isizwe baba lapha ngalolu daba lo noma ungaya lapha phezulu endlunkulu uze lapha engudonsela khona ukuthi akudelela isizwe ukuthi lento lena engiyivezayo namhlanje na esizweni ithini into yakhona Donda. Yebo bese ngikhulekile esizweni senkosi yakithi eMashobeni impela kukhulu usizi ezokubeka njengosizi abantu baqothana ngalolu hlobo abangaqothene baginqika nezimoto baba abangaginqile nezimoto izifo nje isibhamu sihlalubi leso sikhalo uNodumehlezi wayesiphethe elwa ngaso sasihloniphekile ngoba sasifakwe ihleza mangayiwe empini lesi sikhalo esikhona safika ngeneno kaNodumehlezi esihlale sikhamisile nje sihogela igazi isibhamu phela ngathi manje ngizokubeka ngayo indlela abantu abazoyiswa ngayo le ndaba ukuthi kuthe umprofeti wasekuphakameni ekhuluma kodwa wakhuluma kumbonthi mhlawumbe wakhuluma kumuntu ongenayo imiswa mhlawumbe uma wayikhuluma nje noma kumina mina nginamiswa yokufa kwabantu befa ngalolu hlobo ngapha bafika babulawa ngokuthile ngapha njengoba beginqika nezimoto kangaka nje kwakunosiko ukuthi abantu bemlanda umuntu lapho eginqele khona bemlanda ngoba mbona enye ingane ishayela imoto ifike ngapha ngasehluhluwe ifike imoto ifuna ukuwa lapho kodwa kusobala usobala nje leyo moto iginqike
ibe kuqhasha izinkwa ishaya imoto ezinkwa kanti kulapho kwafela khona umfowabo lapho bamlanda ngendlela leyo mhlambe yesimanje abangamlanda ngamasiko akhona baze bahamba baze bakuthola base beyamlanda kwaphela lokho kuginqika kwemoto kuleyo ndawo eshaya lo mfowabo ngidlulele kutheni ke izimpi ezabakhona la kuthena lapha ePhakameni inkosi yatshena njengoba kade uNdunankulu uZweli Mkhize yamxoxela yathi lezi zimpi enizibona lokhu zikhona phakathi kwabantu ezeyinhlangano ezokubulalana ilaba abantu ababephethe ikhali belweliswe bona bese impini hayi laba bebelwela ipolitiki labana okhokho bethe babe nqomene neziswe ezazi qhamuka ngaphesheya zilwa nabo ziphanga izwe baluvikela izwe manje lezo ikhali namanje basayiphethe abalandwanga lapha abafela lapho ngababane abalima la kodwa bazofika emakhaya abalandwanga kusho ukuthi ke umuntu esikhala khona esikhuleka endlunkulu ukuthi kunamakhosi aphansi kwendlunkulu lawo makhosi abantu bawo bonke babekhona lapho abakithi enkosini yakithi babekhona abakwaMayisa enkosini yakhona akhe khona babekhona lapho labo bantu labo bambala banomqondo ukuthi asilando wakithi ngoba silokhu sineyinkinga la simlando wakithi cha olashiwo izwi lapha enkosini sokuPhakameni umprofeti wathi cha akutshena indlunkulu eyikhiphe izwi lokuthi ayihlome impi okusafana ethi namanje kuyiwendlunkulu ilikhiphe indlunkulu izwi lokuthi yayiphumile impi bafike basala abantu empini manje iseyaphela impi abantu bebuye lapho beyolandwa laba bantu belandwe bebuyele ebukhosini babo lapha besuke khona bese betshenwa ukuthi ikhali sezabekwa phansi nani zibekeni ikhali lapha na baba ngibone ngathi lapha kwakutsheleka umuntu ongafanele ngabe umhlonishwa lwana owasemba ukutsheleke kwakufanele ukuthi kulandwe uNomfu wamatholo besekhona lapha besekhona kwakufanele utshela uNdunankulu wesizwe lapha ngoba phela laba abanye bona bangaba manje bepolitiki kufuneka laba ukuthi lapha na kube yibona okufanele ukuthi cha kubizwe uNdunankulu wesizwe nasi inkinga ngizokuthathela baba mangabe sibuya ezitolo ihawuni labendlu lami yamakhosi siyahamba siyabuya nantu ukuhamba kula soliphuzela ngale side ihawuni labendlu lami yamakhosi sihambe sabuye lapha la sizinsizwa namhlanje kasomile oqoqoqo nambu utshwala phambi kwethu lapha kugayiwe phela zigayile lezi intombi kwizona esisebenza nazo lapha sidla intunda abebhekene ngifike nje lapha ngikhwinye lapha ngithi nhli ngineza udonda lapha baba sihamba lapha sikhuluma udaba lokuthi lapha inkosi yamaNazaretha angazi ukuthi ngeke sifuna amagama ayo ngoba uthi umprofeti kanti umprofeti ngesizulwini isangoma kodwa lesi isiphula ngomthandazo hayi isiphula ngomyeko lapha baba ngiyaluzwa lo daba lolu manje Dona ngifuna ukuthi lento lena yayibe iqala yini ukuthi kuphuma into nje kodwa ufule kwazi baba ukuthi ihlobo besithini sifuna ukuthi amakhosi lawa esiwakhele ephuce ini okhulukhulu bawo imkhonto phela ehlalweni abahleli ukuze zingalokhu phela ziyaluza ziyaleze mina ke baba ngifuna ukwazi ke sizobuya size kahle la yabo bona ngiyafisa ukwazi ukuthi baba lapha kwakuqala yini ukuthi kuvela into enjengalena ukuthi hayibo njalo eke kulungisele le adaba la kusukela enkosini ingonyama umdle wombana aziqhamuke into enjengalena lapha phambi kwayo kwakungaqali kwakungaqala nanje mhlambe sekuziwombe ezintathu kodwa lapha udlula khona ukuthi kwatsheleka umuntu orongo cha ilela gama lokuqala endishilo ukuthi imiswa yayingekho kulo manje bakutshelwe mina nje ngiyazi mina ngqo
umntwana okwaphinda angena undunankulu wesizwe naba nempi yakhokhwa yasesandlwana yayiholwa uyena umnyamana ukhokho wakhe kusho ukuthi kwathinte kumuntu ongenamiswa yalento lena noma phela baba enemizwe nganayo imizwa ngoba isilo nje lesi uzwe kuthini besimkhozi nabantu bawazi nje bebemkhozile ngoba futhi nesibongo sakhe phela siyamvumela naye phela akazalwa mhlambe amambuka usengaba yilo yena phela ngokubona babayini bona bangabe bepolitician lokhu yabona kuna nje baba yena kwakutshela umuntu o-wrong kodwa futhi hayi kakhulu ngoba yena phela uphume emaqhaweni phela kahle hle bazalwa amaqhawe phela abantu bamkhize ngoba bonke umumbe ulapha kwamaqhawe ngaphandle kwakheke imizwa lena okhuluma ngayo udonda ukuthi akanayo imizwa lena ngoba phela sekwaphakathi izwe leli lakwaZulu hayi isifundazwe inhlamba leyo baba thina sona basesifundazweni thina sisezweni lakwaZulu baba ngiyaqhula ke manje ngushaya enqulwini ngifuna uyelapha ya ngabe ngibuza khona ukuthi kwakube kuqaleka yini ngoba iningi into engifuna baba uyivezele isizwe ngizokuphazamisa ngikhulumisha kadule ugcina uthanda khona kwakweshameka ngalolu daba baba kwathinteke impela isilo ngo1964 ngikhumbula kahle siphi sona isilo isilo sasondini wathinteka sona cha ngifuna ukuthi isiphi isilo esathintwa lapho kwathiwa hey whether is 30 kwakubuza siphi isilo lapho ubhusha wakubhusha unyangayizizwe baba kaMhlokombani bantu balo Solomoni hayi usolo uSipriyeli amagama belungu ngoba sebeqanjwa belungu uSipriyeli unyangayizizwe kaMqwala Juba awutsha kaJuli babuye lapho kwaku1964 uJuly kwakhuluma umuntu owayethandazelwa ePhakameni wakhuluma ngwesimame kodwa engowegazi laseNdlunkulu wakhuluma wathi hawo mina njalo angisona isifo ngisilo sasondini mina ngicela ukuthi njengoba lokungahambi emhlabeni ngaze kwase ngamashumi amangaki kwase kusondela ekhulwini leminyaka lokhu ngihlezi lapho enkandla lapha engafihlwa khona manje ke bengiphulekela ukuthi njobe ekhona uShembe la ahambe nonyanga iziswe baye lapha bayongilanda amabutho angayi lapha ukuhambe uShembe namakholwa akhe nenyanga izizwe amabutho ayongihlangabeza sengifike ekhaya ondini lo ngahlala kule ndawo uma eseqedile kulo muntu ukukhuluma njalo ngakhuluma yena sengathi akasekho emhlabeni wasethi uShembe akwazi umzwile lo muntu okade ekhuluma lapha kuwena na wathi lo mama cha angimzwanga wasethi ade kukhuluma isilo sasondini sikhuluma kanje lenkomo sengiyilandile wasethi hamba uyobi wasethuma abantu abawulanda umntwana emelebeleni uSithela kaManqina edabula amanzi waye indunankulu yakwamasipala lapha eThekwini walanda wafika lapha phambi kwaShembe wasekhuluma le ndaba inkosi yasePhakameni ilanga uJG ukuthi nangu lona akeke exoxela indaba ekade siyiswa lapha kuyena wayelanda lo muntu wesimame le ndaba ngalendlela kade ngilanda ngawo wayelanda wasethi ke uShembe umntwana uSithela hamba uyotshena unyanga izizwe lokhu ukukhuluma lokho ukuthi isilo sithi sifuna ukulandwa lapha ya lokusahlala lapha ya futhi waphela lo nyaka 64 kwathi ngo66 waye lapha ethinteka unyanga izizwe wathi hamba yedwa lithi isizwe lika Jinenendi angahambi yedwa unyanga izizwe mayelande mina lapha kabo hamba noShembe njengoba sengilandile yebo mase hambe yakhona esathi ufuna indlela yokuya lapha akakwazi lapha emachubeni lapha isilo silele khona kodwa wasefike phela la kwaMagwaza konkosi umswa kwaNkosi kwaMagwaza ula phezulu kweclinic eHalamba nanku umfula phansi eHalamba iclinic elibizwa ngawe eHalamba ngaphesha nje sekushezi ngalokho ke waseza bamlandise indlela ukuthi sekuye kwabuswa la ekhaya ngizokubamba kanje ubugiya baba asambe siyothinta lapha ihawu nabe intonga yethu sisahamba sisayophuza siyabuya
hawu nabendlulamenti yamakhosi esabe sayibona basizinsizwa amadoda bathi awushinge mfana ushingela mina kanti awazi ukuvika awugqegqegqwe tshela imingothi igombose kababa hawu ngeke usifundelela ngalo nombilelane wakho phela uhamba kuze kusa umadoda akusho umfowakhenyeza lapha la manje ujayiva simlokothi intombi iqhawe elikhulu edla ngathi idlala isingisi kanti idlala nje ulimi lwakho baba Donda lapha ake siye lapha ngoba angifuni ukuthi lolu daba lala endleleni uma isilo sesifike lapha kwaMagwada konkosi ngiyakholwa ukuthi nje kwabuswa lapha yana kodwa ubuswa kwaMagwaza noma khona lapha phezulu elibeni lapha kwaMagwaza phela bathi kufika isilo ngeke kuhlalwe nje kubani kodwa manje uhamba lo sizi kukhuluma umuntu okade wahamba ohleze esikhotheni ohleze kuhluphekeni othi lokungahlala lapha manje ke isilo naso ke nami ngangaba njalo ngangeke nguvimba umbuso sobuso phela isilo sesinyathele ekhaya ngathi baba uthi wafica lapha kubuswa lapha la kwaMagwaza wakubusiswa yena waqhubeka Donda kunyathele yena ekhaya kwathi kuyilapho esethi ke ake ningiyalele ukuthi mawuyedlinzeni lika baba omkhulu uhamba kanjani na bathi bekhomba ke mgwaqweni cha ukhuphuka la indlela yesintu la ukhuphukela entaba ukhuphuka sekukwashezi ke manje busukehlela ngale khona lunye futhi ugomo oluthe entaba ethe ukhuphuka busukehlela ngale lapha isilo sa fihlwa khona yebo eduze kwaseMome iMome ledumile enesaka usebephi wasebesemome woza Donda manje ke usethi ke baba wethu silo sethu sengigredela umgwaqo ke lapha ngikwazi ukuwela ngobembuyeke nintshe masuphelile umgwaqo kwaku 1966 esho njalo umgwaqo kodwa uze wakhiwa ngo1979 hamba magrade kodwa wangagandawa wabuyela ekhaya waseyakhothama 68 kancane ke Donda sho kahle hle nguyama bangisafika lapha ngendaba yombuso indaba yombuso le uthola lapha kuManqondo abangisafika lapha okwaba yiphuthe elikhulu yini njalo baba abasondezeli bani umhlalandlini asiyigciki Donda asiyigciki umhlalandlini kuphela ushuthi lesi sifo lesi sidala kwaZulu lesifo lesi asafuna ngisho ukubangula kufanele kusiko lempehla le noma ungathi uyiphuma igazi laxazwe lapha yabo baba ke qhubeka ke lapha uhambe kwazi umgwaqo ngoba qhubeka nje uze lapha ukwaze kwashaya isikhathi ke sokuba seku 72 sengikhuluma ngo 72 manje uma inkosi yasePhalamende ilapha elinda kwaNongoma ngasoSuthu khona umuso lapha sekufika ulokhuza ke uanti kaNyangaziswa ngathi igama kwakubani uhamba noNdlunkulu wesilo sakwaDlamahlahla owumashembe uZondi bahamba naye basebehamba na umhlokombane lo ngoba iyabathinta le ndaba lena yokuhamba kukaBhusha ehambe engayenzile le yanto yakhona uJinindo Mnyama bathi bemletha lapha kuShembe uyabuza ke uShembe ukuthi le ndaba leyana eyayithinta ubaba wakho ikhuluma hayenza kanjani isilo sakwaDlamahlahla sasondina sesikhuluma wake wayiswa yini wena na wathi umhlokombane ngayi sengizwile wathi ucabanga kwenze njani ngayo ngoba ubaba wakho uhambile manje asathi anjiswe yini ngizwa kuthiwa usune appointment yokuya eMelika wena njengama uzogibela ibhano mina ngasingami ngithi ungayi phesheya ungayilungisile le ndaba le wayeyokwenzani umuntu ombala phesheya kwelwane wayemenyiwe nje emenyelwe ukuthi ube njani bezombona nje babona inkosi yamaZulu phela ehlaze ihlalweni sikaShaka abantu abamnyama baqhamuka emazweni ngamazwe mabezwa ukuphakanyiswa igama likaShaka bafisa ukubona nje indawo lapho owayekhona bese kukhona indodana umzukulu wabazukulu ola ekhona ehlalweni sakhe bafisa ukumbona ke ngoba beze besha abanye bethi hayi lo mhlokombani kubuye lona ilembe phela awuye lapha ke baba ke ngifula lapha uma ke esethi sengizwile usethi manje wenze njani wathi mina bengithi ungayi phesheya ungayilungisele ndaba nquma ukuthi asiyenzenile kwathiwa nami ngiyadingeka ngibe lapha wase esenquma umhla ka5
babe ngoJune lapho sengumhla ka5 kuJuly kwakungolesithathu ngalo suku ngiyakukhumbula impela bathi bawuhlangana eShowe ke bese behamba beyalena wayezophuma lapha ekhaya ehambe nomuntu wayemlala emtsheni lo uma ubonga esilo kuthiwa uMagwaza lo shaya izaqoqo esabongena ethwala ihloko lendlunkulu uMagwaza lo socijile sikujula uMagwaza lo shaya izaqoqo wayekhulume naye ukuthi bawuhamba naye ke usasa hambe naye kuphela nje bekushaya bese bethatha bese beyankandla ngabe wakwenzeke njani ke uthi ngathi ngiyamvuta ngingashaya ihuda yemoto useyaxoxa sekwehlile insuku ngo-1973 angilapha wakhetha umthandana siyaxoxela ke umhlokombani cha uShembe waya lapha kodwa ubona ukuthi usemdala kodwa ngoba wathunyelwa isizwe sakwaZulu ngabona wawuthwala wonke lo msebenzi lo ehamba esuka lapha phansi eHalambo ehamba ngenyawo ekhuphuka entabeni kunengongoni ashelela azabambelele ngengongonini adonse ngayo athi namanje baba umgwaqo kababikho lapha sekutheke manje sekunohulumeni lo kuthiwa wentando yeningi kwathi ungena ngo64 kwase kukhetha umfana wakwankwanyana lapha naye esontweni lo mfana lo uMandla eseba yikhansela wase ukhanda wase usumela lo mgwaqo lo ese ufaka itiye la namanje uyakuphike lo mgwaqo uyalapha na elibeni apha elibeni lesilo lapho ukhona usuhamba ngetiye manje uzofika khona ke manje kahle hle lapha lengonyama ikwashezi lapha ikwashezi eduze nofundo nomanqono isemaqhaweni awo onke lapha ukuthi njengoba isihambe ngonyama yakhona yayi itshena abantu ehamba nabo oMagwaza engimasiko khuzani laba abantu bezobengikhulekela manje anginasikhathi okay Doda ngikule ngathi siqedile namhlanje ngalolu daba singabuya nje mabe sibuya mawukhulula insalela ihawuni labentonga yethu sesiyahamba namhlanje na siye emakhaya ningakhohlwa njalo ukuthi abantu abangayithuli abantu abagulayo ngikhona ngibona ngathi ngoba ngigunde inwele nje lukhulu engilaziyo kwezemcakato baba asivalelise isizweni senkosi siqelekeqele siyavalelisa ibona besile Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela ukuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi